Dongkachingthu Higher Secondary ningkan phokep arta kechok aningkan Golden Jubilee katalon. Dongkachingthu High School 1972 aningkan pen ingpu ponsi puthot Higher Secondary an upgrade ponthulo. Lapen Pini 2022 aningkan an ningkan phokep nangchok si Pini Matijong niphai serkep arni Golden Jubilee alir alon pen talon pon. Pini Matijong niphai serkep arni Dongkachingthu Higher Secondary School along Golden Jubilee katalon along Alohi Sarpo Aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi harvarkehat MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisso Longmirjeng College Principal Bibison Rongpi Medical and Health Officer Dentaghat 30-bedded Hospital Dr. Longbiran Derah, Karbi Anglong Autonomous Council, ex-EM Tokbi, Dongkachingthu Higher Secondary School along Principal Rupsing Timung pen Chenglok Thanbang do an lapen students do an atum chetong don. Labangso katalon Pini pen ingpu ponsi cheklo ejon an padusi monang klang arkoi an si pajuji pusi nang pachini don. Lapen Pini labangso kichengsi arni along Dongkachingthu Higher Secondary School along pen HSLC ke paseng abang pi Taramai Teronpi phanta man ke do poho pen archopon. Ikut school kan puluh poni ikut dah doktor ke selam. Isi school kan puluh poni itu dah good politician ke selam. Longmirjeng College, like Ram Rongpa. High school mo higher secondary labangso ningkan phokep play Golden Jubilee so katalon Pini kechengsi arni lo kasi so peneng arni dak talon pon doju kecheng arni Pini dak untuk champions Bibison Rongpi Council EM Richard Tokbi pente dan untuk Autonomous Council Speaker Raju Tisso EM Kangwa itu buat gue dari cipong kapet ya dan kajian itu ex student dan student itu gue saya student berapa orang pen meu program contoh pen tepok terai itu gue era tuh tapi ini yang curang je pakai papang abang soal school kampung kesepatu Pini ingkap dan wonderful program. After our lunch break, we will be having our cultural program. itu non daito yang student non guardian non teachers non pangabanggia ni college apa higher secondary apa pentebe tarai lo charli abang so environment muka ude muka listen pen itu pada dia apa napa tum suatu ponai tum hayalam cingwai pun lapen data isini disung the boy jahat kedor de pupe pinando hai kato kita me Karbi Anglong Autonomous Council pen tane isi pen isi tempon piu pen pajin tu panbang sayang dengan mampu isi ini rata tumpen jing di cetan ketepon kasi ini ngarong dat locality itu kado gue kai dat adivasi buru kaji kado gue kai tame di ketong si talon ponno apa itu ningke laso si Pini kecengan dino ijutan ni anak kami alir champion talon ponno si ningke lo lapente kita nam message dam ke lo bicara so ahawar Dongkachingthu Higher kami lo bicara so Dongkachingthu pun dia panabang kita nam warsai jakong ngomong kunci Dongkachingthu High School amang patheksi ini 2019 ningkan pen Dongkachingthu Higher Secondary Section 2 Dongkachingthu Higher Secondary School pen men ningkan phokep arta kechok ini pun Dongkachingthu Higher Secondary School boy ningkan phokep kechok asengkan mate sertane asengkan kartu akan mangdeng pon lo dan so akan mangdeng ngong cengsi yang deng celebration country mate ceremony
kami pun tengkon lo. Bang soka mandeng long. AKAAC Richard Tokbi, Executive Member, Education Department, Tergantung Termas Council. Alang lihin pen Chief Guest Hisap alang lihin utang dulu. Lapen alang li labang so program utang unpen alang lihin kita tu kami tuhan labang so occasion grace tekang lo. Lapen tu harvarkehat constituency MLA Dorsing Ronghang alang li tame as special guest Matijong dunpen Arbina pidon lo bang so mai lo. Puthot Taramai Teronpi Council Chairman Raju Tisso alang li tame labang so committee celebration committee apesna liglo alang li matame Matijong dunpen alir racham nang pidon lo. Alang itu mengetong dunpen dak klempon rapet principal penting lo komite ko members doan teachers doan students doan alang itu acara itu dunpen bangso celebration opening ceremony bang program ang deng bang ke insam jin pen pacun pon lo bangso kepacun lo itu kami abang tu na cerah masih dulu napot nili celebration committee hoi atau yang mana curo lo nih klopen apen media porte tuan fan kami labang so program opening ceremony sebentuk cepalat pen na ko war tu napot na tum kado ke fan kami ini pen celebration committee hoi nih klopen curo lo pen kado pasti kado ente na ini donde motif tadi rokta hai moriali rokta aku mana tu non mate souvenir mate lukimu sapa ponji labang so phano si kisi kita no sin tiket ceng pasal labang apor enji katanya pen kini tembang ke update and tuko tangga nikuan baksi labang so program di pon nili tumbang ke pini bang opening lo opening ceremony lo labang so pen fike nili tum ka ponji bang ke laso occasion pen nili tum amen pen nili tum mana sports activity drawing quiz langsung si mana essay writing competitions school sudah sangbo organize di langsung matar pen aparata sports activity tau dopo pasti pen fise itu closing ceremony pan pan temat tangga lapinnya jai megalong gupitia jai megateng nasi nak jom ikan pon ini tuh nggak keceng si bang ke la flag hoist pon lo hokep flag pitia flag ini tuh EM Richard Tokbi si alang Japon pen practice pon bangsa pen pibang ke Shraddhanjali dolo bangsa pen pibang ke ini tum cultural demonstration dolo cultural procession dolo kapen apa na plantation drive sa dengkon lo bangsa pen pisi mai dupon lo mai do pen pibang ke mai long bang ke hai Richard Tokbi yang sedang bangsa ceremony pa ingpu pon lagi bang mau aja lo tuh pelotong dah candle lighting gitu, maksudnya kiran ke bursting of crackers.